Ngubingelele ngiphinde ngomukele mbukeli kuSimanzonzo sikulethela zona ke indaba efika ngaso ke isikhathi usiqiniseko Mvelase naye ke lapha ke yena ke uMax ke umfo kaMakhanya bebehlangene lapha ke ku TikTok ekhasini lakhe ke usiqiniseko be live kodwa ke yena ke lapha ke uMax ke umfo kaMakhanya ubewehlisile ke umoya echaza kabanzi ngalo ke iqhawe lama Red Nation okungumthandane ke umfo kaManqele ngaphandle ukumoshela ke isikhathi mbukeli ake nguzuse lona ke udaba lwakhe ke uMax echaza ngaye ke lapha ke umthandane ke umfo kaManqele kuona ke live wakhe ke lapha ke usiqiniseko siyabonga umthandeni unama level awu3 ulive wakhe ekuye kufuneke mengabe umlandela umlalele kuwo lawo ma level amathathu umthandeni ulive wakhe usuke unama jokes awukho live enguthanda njengo live kaMthandeni ngoba ngiyazi ukuthi ngizohleka ngize ngisuze ulive kaMthandeni unomtalapho uyabona uyaziwa kuMthandeni emtalabhweni wakhe ukuthi imtalabho kaMthandeni iyahlekisa inamatemi uyabona ulive kaMthandeni uphinde ube nani uphinde futhi ube nalento yokuziqondisa yokuqondisa abantu ngaye la khona esuke eveza iqiniso ngaye elingaziwa uyabona yabona once balandeli baMthandeni nam understander kuleyo level niyokwazi futhi ukum-understander uma ngabe ethi akasafune ukuqhathaniswa uyaphuma kulento yokutalabhana kulento yombanga niyokwazi ukum-understander futhi ngalawo ma level ngoba uma ngabe ngikubuza ukuthi uMthandeni ufike enze live njengobusho nje ona G5 futhi wake wathi lento yemfaniswano ayisasebenzi after that kade kuyikhuphuka nezakho abalandeli bakhe uMthandeni babegqoke o red and white laphana begqoke imfaniswano eyayibaveza ukuthi bangama Red Nation uyabona lonto isala lapha kuyi-understanding uMthandeni kune level yokuthi yena njengomculi yena njenge icon njenge celebrator kune level akhuluma kuyo yena himself personally kuye ekufuneke iunderstandwe amanye ama celebrity afana naye engeke understandwe abantu abangaphansi kwakhe ngokwe level ababizwa ngama fans uyabona